Bulgaria Sofia Koratıgar Köngül tustuga dan kolop atından Narottar ikadılnağı 6-13 turniri tıla turar. Ege bilegen körögüt 6-11 kilaga waskutar bölökkä kahıl munuktan Vladimir Yegorov begi bir dılakpıt. Keni Khotogu Makedonya atatan tustar. Keni utar saçata Gruzin Georgi Ganiashvili. Bu boğaçtar ikken bağa Turak bağa höger Avrupa kategoriyak priziyora Topalga kottoran turallar. Vladimir Yegorov wanna Topal tustulara 101 aksanından Turak tuhatıgar bolbuta. Topal etergirli finalga taqsıvuta. Finalga kini utar saçıtından Azerbaycan bağı Arazi Zadiev bolla. Bu ağaçtan kayalara kaybuta bugün finalga ühüs mesini burjahiga Japonya bağı Tanabeni gıta tustuqtaq. Dan kolap atынан turnir epitem kurduk 6-13 tügülün ıtılla turar. Bu andayduga köngül tustuga bir samay kırjagas turnir. Bu yılgı yübreyda kuraqtahiga teriyatçiler epitlerinden bu kuraqtahiga tördöndü dütten 400 çaka boğaş kalan tusta hıccar. Keniller köngül tustuga jaktallar tustulargar ona girektir imni tustuga kıtallar. Alata bir kemge bir sirge tustu üst könünger kuraqtahi hıtıllar. Girektir imni tustaçılar Nikola Petrov atnan turnir kıtallar. Otton köngül ona dan kolap atnan köngül ona jaktallar tustulara dan kolap atnan hıtıllar. Bilergit kurduk hatur tağata Vladimir Khotogu Makedonya çempionatıgar çempiondan turar. Kini beytinde dutugar iti bu yahın lider. Mana jenataqqa Vladimir Avrupa çempionatıgar bilemine hajar. Bu kudaqtahi kini yaqay Avrupa çempionatıgar bilemleni bir tühmağın bıhıtnan görüller buluqtaq. Karabı kudduk tabloğa 1-0 Vladimir Yegorov tuhatıgar. Alata kini utar saçıtıgar teşereti bir bittere. Bastıkı tühmağ bitti. 1-0 Vladimir Yegorov tuhatıgar. Sekundanından Alexander Saforonov Moskvaga lelir bihi dıdlaq bir trener. Volgar etesi belir. Bulurun Vladimir bihigini süddağın yerden turar. Avrupa çempionatıgar ben 7 kilaga çempion übdük atın buta. Wanna iti siti hitnen kini Sakha Respublikatın iki tığınca sübbekki hılga bastın sportsmeninden atan buta. Otton bilergi kurduk bu biligin bu dan kolap turnirgar kini 6-11 kilaga beytin kühün kolana hıccar. Avrupa çempionatıgar ben 7 kilaga bulaнаnar. Hop. Beytin boyu yahanıgar.
Бу курактаһиге быйылгы 6-13 турнирга хакат устулга кыһатын итилläчелериттен 2 бөгөс кытынна 2 бөгөс бит сунтар өччата Николай Акуловка 6-1 килага тустуута ол гына ман табыллабатага кини Япония бөгөһүгөр Танабяга очкунан растык котторон көспүтэ. Де көрөгү куддук Ахсан бирге бөгөстөргө кенеригер бидди харетини бербиттерин быһытынан Ахсан бирге технический албастагы камсаны билиңите хок оп эти грузин бөгөһөти таптан себилен туттар камсаны табит икките эти камсаны оран көрдө ол гынан баран бихол бут бал бербете Дере болоде 1 минут калла. Тустуакка. Утар сеп. Элит нарар. Обратника. О! Бал бердилер. 101 валла аны керескал бут. 5-1 Balahönnya garata. Отут 5 секунда калла Володя жада. Бирок сыякка эми атакка келет дебит. Бөгөстөрү турдулар. Сүрбе күндө бар. Тустуакка. Balahönnya arаккан. Коттордубут 5-1 Георгий Ганиашвили үсмесне бут жахар болла Жапоннун. Владимир Горов котторан кабисте. Онан Болгария турниригар табылла батыбыт быйыл.